That's what makes you dangerous. It's not the mask. It's not the skills. It's your ideology. Yo ngiyaxwayisa abantu ngabathembi ngisho bengenza ngawo bonke umhlambi wezinkomo umcimbi ukubi ngawo bayajaha ukuveza ubenzela ukuhle lokho bakufihle uma usudlulile emhlabeni imindeni yakubanga ngaphambi kokuthi bakufihle ukubi nje kubona indaba ezinhle mungazikhathazi ngabo ngebe ngakululazi yekela ubhizi ngwabulane ngabafazi bathi umona uqala isweni mina ngithi uqala emndenini yizwa kahle angihambe ngilwe izimbe ngiwine yekela ukuzibiza ngabantu nibe nisabuzwa isilwane kudala namanje ngilapha imphefumulo ngokomoya ngikhipha iqiniso elimsulwa isihlanhlawozi lesi ayahluleka namanzi ukusibula ngizonda inzondo ngenkuthe ngagoba uphondo ngizonda manga ngiqinisa ngisiwona umfanekiso ngithanda uthando nokusebenzisa umqondo ngoba yikho inzuzo ngami yini pho nifuna ukuthi ngifuna ungenza isigqila ngijabulela ukubulala nehlinye yembezi nibe nazi ngaphakathi niyajabula nigila izimanga masenenze izinto engasanga uthenga imithi kunokuba uthenga ukudla yabonaka ikhanda lakhe aliphilanga iqiniso kumele siphilisane ungalingi usukela inyoka emgodini ngoba uyoyikhotha imbenge yomile okuthokozisa kakhulu aliphela ilanga ngalibhalile kusekude ngime uthando ngiqhathanise naloyo kuyamela khuthale futhi abhalisise ungangisabisi ngoba ngiloba kangcono dalisami ama-rapper noPaulila sibadingi uma ungasisona isinoko ungeza kumina nginendaba noma ingasiphi isihloko. I chose my path, you chose the way of the hero. And they found you amusing for a while, the people of this city. But the one thing they love more than a hero is to see a hero fall, die trying. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. Why bother?